Ale odgovor na pitanje zašto Britanci mrze Srbe kad im nikada ništa nažao nismo učinili. Na Berlinskom kongresu 1878. traži da se Srbija odrekne nekih srezova na istoku Srbije u korist Turske, a kada je 1903. izvršen atentat na kraljevski par Obrenović, Britanija je bila prva zemlja koja je sa Srbijom prekinula diplomatske odnose i to je trajalo 3 godine. Britanija je takođe podržala aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. kada su Austro-Ugari na silu pripojili Bosnu, a u Balkanskim ratovima bili su na strani naših protivnika. Akademik Dragoljub Živojinović, istražujući po, kako kaže, neprečišćenim londonskim arhivama, došao je do podataka koji pokazuju da se Britanija zalagala za stvaranje Velike Albanije u želji da spreči Srbiju da izađe na more. 1914. godine britansko javno mnjenje i establishment o Srbiji i Srbima govore najgore i najružnije. Nije bilo ni dnevnog lista, ni političara, ni generala iole naklonjenog Srbima. U našoj najtragičnijoj situaciji Britanci vode hajku protiv Srbije, otvoreno su je ucenjivali i optuživali za početak Prvog svetskog rata, ali sa briljantnim pobedama srpske vojske na Ceru i Kolubari, Srbija nije pokorena i vojnički je opstala, tačnije, postaje značajan faktor potreban saveznicima, te iz interesa, a pre svega zbog Francuske i Belgije sa kojima su imali ugovornu obavezu još od 1830. Britanci trenutno pod tepih bacaju netrpeljivost prema Srbima, ali ne zadugo, jer se ona ispoljava već na Solunskom frontu, gde se nalazila i jedna ruska brigada koju je car Nikolaj poslao u pomoć srpskoj vojsci. Engleskim generalima je ona toliko smetala da se nisu smirili dok nisu izdejstvovali njeno premeštanje na istok Grčke, kako ne bi imala nikakav kontakt sa srpskom vojskom. I upravo tada englesko otvoreno neprijateljstvo prema Srbima stupa na scenu u najokrutnijem obliku. Srbija traži od zvaničnog Londona finansijsku pomoć od 800.000 funti u vidu kredita za obnovu naoružanja, lekova i sanitetskog materijala, a London odgovara ucenom. Dobit ćete zajam pod uslovom da se odreknete svoje teritorije u istočnoj Makedoniji u korist Bugara, o čemu postoji i pisani dokument u istorijskom arhivu u Engleskoj, koji je prvi našao akademik Živojinović. Taj ultimatum Srbija je decidno odbacila i zajam naravno nije odobren. I ne samo da su Britanci kao saveznici odbacili sve naše molbe za vojnom pomoći, već su iza naših leđa radili na slabljenju naših položaja. Odustali su od solunskog iskrcavanja, odustali su od obezbeđivanja koridora Niš-Solun, a potom i dozvolili Bugarima da prekinu taj koridor, srušiši tako i poslednju nadu spasa za srpsku vojsku i narod, onemogućiši Srbiji čak i priliv hrane i lekova. Kada je očajni Pašić pisao da će srpska vojska zbog takvih poteza biti prinuđena na kapitulaciju, u Londonu kreće nova lavina uvreda na račun Srba. Po dolasku Srba na Albansko more tek su sledile nevolje. Grčki kralj Konstantin bio je antisrbin, njega su do posljednjeg trenutka podržavali Britanci. I taman kada je posle mnogo igrarija dogovoreno prebacivanje naše vojske na Krf, grčka vlada zabranila je ulazak srpske vojske na njenu teritoriju, naravno pod ultimatumom Britanaca, a samim tim i prebacivanje na Krf. I tek kada je ruski car Nikolaj oštro pripretio da će sklopiti separatni mir sa Nemcima, stvar je nekako razrešena. Britanci su se povukli, ali i tada nisu želeli da pošalju niti jedan jedini brod za prebacivanje srpske vojske.